今年暑假特别热，热得令人烦闷。因为爸妈工作忙碌，我独自坐了火车从台北前往花莲。我又要回到那种无聊的地方去陪我的阿嬷。她个性固执，又不会讲中文，整个暑假竟然都要跟一个无法沟通的人相处。唉，我的家明明就在台北啊！Kung sa payo isu imatini? Enggak tuh. Pahatsu aku patala isi. Anjir. Anjir. 没有，我回来了。Talu ma tuji puno patala isi nasira. Patala isi nasira anjir. 喂，我到阿嬷家了。哦，就是不想回来了，那么远又很无聊哎。哦，不懂阿嬷讲什么啊？讲一句我都听不懂族语，要怎么沟通啊？好啦，做事很累啊，先去休息啊，拜拜。 Dulu tuh besok. Sani itu melirut, bisa ramah enggak kok? 什么啦？ Sani itu melirut, tangkap betul. 算。哇，都洗好了，烧你热水。没有网路啊，阿嬷，不关我的事。10块。做爱挂技术？啊？做爱挂技术？听不懂啊。 听不懂啦。哎，现在小孩子听不懂族语的啊。这是什么？祖母绿。祖母绿。哎，蜗牛。阿妈，爸爸belian aku kisu tutila all. Hai, ini ke Pak Anifah. Pak I.
suka kaku. Hai. Cai kumaan tu sumuli. Taka keman kayo. Oh, hai. Ama, tataan no misu kusuna amira os ipi edisingan. Hai. Tarato. Oh, hai. Hai. Kira ko pulay. Dato. Kira to. Biar tunggu deh. Ah, hai. Budui. 不要，哎，小布丁，布丁，你不要啦！budui。我说不要就是不要，我不想穿那难看的衣服，也不想吃恶心的瓜牛，更不想待在这种连热水都没有的地方。每个人都讲我听不懂的语言，我根本不想回来，我只想回台北。Akadararo. Kiriman lumako. Hoyo. Haji hoyo. Hai. Hoyo. 妈叫我来看看你。部落生活跟都市生活真的差很多哦。这里真的很无聊啊，没有热水，没有网路，而且要跟一个无法沟通的人相处，真的很烦呢。其实啊，我真的很羡慕你耶。我从小就没有阿嬷，所以啊，当阿嬷一个人在家的时候，我就把阿嬷当成我自己的阿嬷，常常的关心她。你知道吗？阿嬷一直很希望你喜欢这里的生活，可是你刚刚很冷漠的回应她，她真的很难过哎。那件族服啊，她常常跟我讲说，这是要给她的孙娜穿的，希望你穿上它，穿上这个族服，能以阿美族族人的身份感到骄傲。你或许不喜欢这里的生活，但是我需要跟你讲一件事情。你身上流着阿美族的血，认同这个文化，并且传承下去，这就是我们的使命。海洋，海洋，海洋。Yesu. Paratoko farito kasasa ainu misu. Irai kaku am minenei kisuan. Nawi
turun nuria a irisin. Uya farafataiko tatinu misu. Naoi kasasi arawan numita. Dipahak a cumika ai tafu-tafukan. Cai hoka parida kakugisu. Hayya 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 hayya